Ya awan-awan nyetel tarling. Wih, enak, cuma nyetel tarlingan gon. Sing mau ta? Lagu dilengane. Gak lah, kesir pun mad. Anu bocah, gak usah sajen. Didokon ning sor gedang ge. Jadi nane oleh motor ninja baru. Iya ta. Perlu dicoba kon. Dengan di tempatnya. Tempatnya rasanya mah ning kali ini masih hidup. Yusuf lah. Aduh. Baik-baik sih. Lawang gimana? Kita nih aja nano perlu. Ya wis iki lah. Nah iya. Weh, mlakune ora resak ngedeki tanduran gak? Dos wong tua kan. Sutku ya. Aduh, piye apa ya wong tua bangke kan. Enom betek-betek. Iya, Pak, bocah kan. Uang mau nandur 5 tahun kono ruwa-ruwa. Dia edek-edek bae wedhus bocah kan. Kependak mani tak anjrekaken kok kon. Wih, udah mah kon. Nan arane segia lu. Harap soge beti bedpimin. Misalnya segia lu. Or diware ge weruh. Ini arane wit gedang. Wis, cobalah di bismillah bae. Alot amat. Doa-doa bang beng serodok pelini gunting. Las maneng. Piye apa? Tinggal balik dikit lah. Apa gon? Dasar wong goblok. Pengen sugih jar begawe. Wis tak pakani bae lah. Emang enak nih kopi seni nyawang wit gedang yen. Nanam mine. Pangan bae lah. Wah. Tuman sih re, urus kalian mau diar. Aduh, omongan mesti ngubek ora ya. Aduh. Apa sih mengene iki? Mangan batur dewek, sebut tempat lah. Ya wani balik maning.